Pamirsa Pinaka dan Puncak Karya Agung Ring Puredang Kayangan dalam Gandamayu, Desa Datangkas, Kabupaten Kelungkung kemargiang upacara melasti. Upacara melasti puniki metetujon antuk nyuciang prati melingge ide betara lelangit, sana melingge Ring Puredang Kayangan dalam Gandamayu. Pemelastian kemargiang Ring Segara Watu Klotok Kelungkung. Melasti Puredang Kayangan Gandamayu Pinaka edan Karya Agung sani kamiletin oleh penyuan keramo pengempon pura Ring Segara Watu Klotok Lungkung. Manggalo prawarta kekarya ide bagus o kegunastawa mausang upacara melasti puniki kemargiang mata tujuan antuk nyuciang pratima linggih ide betara lelangit sani melinggih Ring Puredang Kayangan dalam Gandamayu. Melasti taler mata tujuan antuk ngebersihang sanyuciang samian krama utaman ipun majang krama pengempon pura dan kayangan dalam Gandamayu mangde pemargin Karya Agung puniki sida memargi antar sida sidaningdon. Ring dudonan upacara melasti taler kemargiang upacara pakelem taler nunasti tekamandalu ring ketenganing segara. Upacara melasti taler antuk nyage ring sajeroning kasucian Buana Agung miwah Buana Alit. Karya Agung Ring Puredang Kayangan dalam Gandamayu sampunanin kemargiang ring 317 warsa sane lintang inggih punika duk warsa siu 100 ulung dasa kali ritat kala Puredang Kayangan dalam Gandamayu puput kabecikang sesampun kakeniang belabar erupsi Gunung Agung ring tanggal 3 Oktober siu 106 dasa 3 sane ngaonang samian pelinggih utama taler wantah wangunan kalih apit lawang sane nenten kekeniang. Selanturnyane ring warsa siu 107 dasa 6 pura kabecikang malih. Puredang Kayangan dalam Gandamayu kewangun oleh ide Dang Yang Dwi Jendra kesarengin para okan ide. Katar kayang kewangun duk warsa sake siu 300 dasa putus utawi siu samas pitung dasa 6 Masehi. Paletan pemargin Karya Agung rainane sane mangkin gumanti melasti ke Segara Klotok dulurin antuk ngaturang pekelem ring tengahin segara. Nah tetujon saking pemargi pemelasti puniki melasti punika asti punika nganyut male punika sane leteh nggih nganyut sahaning male sane wenten ring Buana Agung lan Buana Alit mangde ring sejeroning jagi nyangre Karya Agung ring puncak karya tanggal 31 Desember puniki sami sampun sayage bersih suci nirmale punika taler keduluran antuk ngaturang pekelem ring Segara Watu Klotok puniki kapertama ngaturang penyumya ring kale sunia mangde purna ring sejeroning pemargi karya puniki nenten-wenten malih gegodan sane jagi wenten sane jagi rauh ring sejeroning penyangre Karya Agung ring tanggal 31 punika taler ring sampune ngaturang pekelem kelanturang antuk nunas tirte kamandalu ring tengahing segara sampun memargi antar suice ide betara ngicen tirte kamandalu puniki sane sampun ketur sane mangkin kairing iki sareng tirte-tirte sane sampun ketur ring galai sane sampun lintang. Sesampun upacara melasti raris kemargiang upacara mepasaran ring pura melanting gel-gel. Puncak karya pacang kemargiang nemonin rahina Anggara Kliwon Kelantir tanggal 3 dasa siki Desember. Manggala karya ide bagus o kegunastawa taler mepengarse majang samian kerama Hindu sejebak Pulau Bali wiadi Nusantara antuk presiden nyarengin ring sajeroning pemargin upacara Karya Agung peniki mangdesida ngemanggien Bali sane ajeg taler kasukertan ring jagat Nusantara. Saputra Bali TV.